Nagabenta ki khubor baman kasmi pet bat subscribe ya u Antor News. Saya sin kalau bersetulah tak ada kecantik. Pada kalau biang saya sin apa di media. Tadi kita senang khas kirimsan media. Markum wei bagai jumi berapa nak mat. Pada keren dalam beli. Hak bedi bagi imlang salang bakum juru. Hak yang sensar kada pat kam tam hak bedi bagi kita ki politics lane jengki parti berfair. Kapang kebangadan hal yang mentah kalong. Bani beli, kalau beli tai, kalau sepang, kad kai kabang ngai hagli kisi po, ki press lagi media, haga beli, bad ka kendrum kedram, jangan takap BVP. Parang habang ikandu wong very poor party. Bali wong very poor party marba, aman belum dijelang, jangan ka BVP. Baik ba jusinyang hagi party. Reki party ong kari ka party nongkrong. Kani kalong kai ka ba ngam sultana mani usko ki bukum kiti kanti nazar kata ka ba ar kalong ha ka bidei bad ka jing sha jing it ba arden bersemoy bari president ka BPP aspa arpho kanta apa sekretariat kami ka jing kreuti bar ka jing keren ka ong ba ubam kadang ka special room boba biar kata kamla man pensisha abakren dan kamadan dikdik pensisha nalor kata tang kata kami pak sekoi ka khubor kalong bahak MP election siwa bakin bai ba unjit npa yang Dr. AKJ Singkon Ricky capo parlimen kami ke jing kedukti ka ong unle le yu marwe hang ti po parlimen urap song sakandong lane un bam mau ne bang suwa kado ka ke jing kedukti ka ba ngib suha le ke jing keli kalong ya kita tiba kedukti kita menta ulale ayu ke piong unle le ayu menta ulale ayu tak de kecing keli keli pakai sebah jumpa ulale ayu doktor iki apa pal kumbang i bro nak ta kepah kamyan jong kajlahi bro koi kamtam yang ke silong parlimen tu si om tang kata i kecing keren jeng i hak tu ki tayo beladam wat ka sarkar India kapan paslon deki helikopter pelicek apa kyang kadi khat border abe de fencing ke jingkar sen sha apa ke India ke Bangladesh mar kami ke kendum keram nak pos por hak ke jaga pi ha pe de bekane ngam semi na kaliang juga sarkar bahkan ya ai kanu no ka comments lane kanu kaji thailang nrei pai bun te jingkan tho kalau kapasusi bali bukum kini ki kinunja tila dak long ko takadur na kentu di kong i baong lele UMP po bale kentu no yung chief minister yung figen bay kate jaka bahar ka helikopter ay no da ka CM helipad landing kram mar ne view boy i man ka por sektor di kam nong kenti bay ya kai hang ne ka don ko jing sa ngan pen i baling ong ta hang ne ong leng ba ka CM connect ki pai ba nang sing khapo me hlia kini oi khawrison ka CM connect kani kadi kami hakata ka kot khobor umi sin siblai kame khlia chronicles nasai pai ba bobun yo i ne pi kadu DC wong lada khlam ka athar phinum yo khawrison hato kamdon kini fer kani baro kadi jimpen bi haswa collection hapo ranikor consensi hak MTC election beli betul bi ki pai ba angte lagi pai ba hakati ke jaka kim suluti kim simla ai ke kesan ya ke NPP ya ai ya ke UDP dari ke parti ini isian ki pai ba kini bro ding jing tumbi habang kentho ki ong bok kentho lagi ke jingkran jong u kilong kongpong dei tak tahu ya ban bi sikman ban batai alor ke ki nang tangi i sakwero abede ke jingkran jong u Dr. Ricky hapo parlimen habede ke nehu katakan North Eastern Hill University kibun bakentho buat ki student juga tiga jaga kenapa boleh tiga jaga ki ong oba ka BP ka amale politics balik haban kentho
Kataw kalong baya ka Shillong municipality the Scotland of North East. Nakata ngam ko apa ni baka Shillong kalong the worst land of North East kembali ke Manipur ki hapne ki kuki but Mayday. Kani bro kalong ka ikijing bakla. Habo kontrak sang ma hangne ngadon kijing pisisya. Habo kontrak sang ma ulay. Hapo Ukran landa lemba kataka upa lemba kataka Instagram kataka Twitter hakaransan Twitter kon sama ulah tho mengalayo Ukran lemba ka telefon yo menteri ka sarkar pleng bukmi ya katnat polivki Dharmendra Pradhan belai ke jingkular banwat ikilat kelenti pengkut ya ke kurung keram halehu ai khulbei ulat kejela bela keluar ya kena kekam hangne ai khulbei menteri rengba dak ba ai sentiu lagi pai ba apat iong syabas ubakran ki ong am umlong ubakram kran bas pen tangka ba ai sentiu ong yes kata kadi kijing jongi balai ki ngilong hadu kan ngikwa ben kentu skong ngiwe lagi kwa ben krian lagi jong lagi dia bersutu ijong tela ijong lali layong lalengkon ijong tela ijong kan dia mai kerja bakadan koi pa ijong tela ijong kan dia mai kerja bakadan koi pa kijing kenu kuram hak bide BPP kalau hak bide MLA yang ke Shillong no tahu ada pat dong balambi kita ke suspension letter now to vice president US ke arah Dr. Kara H. Shen but hakati ke city ngi lembaga media bal address ya ong hai Mr. Adalbat Nungrum Jayau kem ong MLA atau ti doktor udah doktoret ni doktor Fred ada doktoret udah mentip ya akor ke buram para kasi ngating ong udah doktor Fred pi kata aku ke bakal ngo kira pro bakap meklia gubernur bat assembly bat speaker trong cái interval assembly tip udah MLA yang Shillong Ndai udah doktor sekarang kemudian klaim tip kan udah MLA udah kain budi ordinary man karena kalau nggak ikut bakso lah tak kabidai pan bak tak jing suspend you license karena kalau nggak ikut ba ngimso la mudu ada license suspend you karena kalau nggak ikut bangim la pan sutu pat halo ketika jing suspend kaju ya daw doktor sekarang ngani tu kena pi ngam ji bun pai ba ki klinga wei tahu doktor sekarang ubade sian bade vice president yang ke BPP kendai 4% lagi pai ba kim tip kim jutip ya ka kerteng ju free kentit bensan minta kiti umi khmat lembaga media ban pensai pada suspend ya ba adal ban nangum license pi hakapor MDC election ngam simi bau tahu doktor Karasian Union Karhalang lalu ni kliap nurlang pergi pai ba ban penmi untuk sembai ni bun ki pai ba gila penmi sembai aga MDC beladap bila ulah ka BPP kala yo adu katra ngut ki MDC imi bau ni Karhalang lalu penmi fan lalu penmi sembai ke bau ginograp cik thai boy lalu thai gas ndai menta antara pendam nur wan ban mi khmat kai gane kane ke jingle kaba ngim siu ya ka jingli kali ko ngahaban kali before election MDC where you have been to London to look at the queen kata ka jingli you haban jubang nalar kata ka suspend you kalong lai lembak ki kot khubor yong haya kane on sa perkhan bha da ka central executive committee jong ka BP te ka jing suspend kawan nai kata ka jingli ke jang kawan nai na ka district atau kamdei nak state level atau dang tensu kamut kapau bawa new president lada kalong hari vice president lada hari kedua kamut uklamis tu jimut benda imat lah sila marwai lada kambak lah nang don hade bela suspend borobar ka suspension kawan no president no vice president kata kir komte kam procedure ngam tip hagane party BPP Voice of the People Party kano kir komte kam ngang ngadu ngadi untuk Voice of the People Party nak kata ngam bi khmat menta pan kran halor kene ki sia ngi hak media bila iru hak Shillong Times ke bami hak live trik ke season de hang tei wa MLA juga Shillong ba adal pan nurum ulah clarify la pensalut ki bro
Kijingsia. Lada paiba ampadi sebab ni boleh ya ketika kot kepor silong tan bagi minin kesini. Ini ki ba along kejai periu jengi. Pi hang ne kin baong khasi wong. Dei hau rang ba ken kesong kamon bejawab. Pila abnen dei kumno ken pinran. Pi ke jington jengi ba adal bat nongrum. Naka BPP. Pi kum kabut yang ke non tribal kebetulan lang kum ke jalrut. Bat kui. Kapelong yu ubon jo. Mani tu kana ki dekhar. Ki non tribal. Haus nam khlai pura ngakan mau. Haba kap jalrut kanang hab apok kapentol ukra konsensi. Hak wei ke public meeting ba pelong di ba ailek. Wei dekhar, ukna dekhar. Badi kot kubor, pop polis bajar. Yang man keli jingkeli. Dai da ka tin hindi, dai da ka tin parang keli ba ailek. Hadu kata ka jingsur yang ki dekhar. Gi non tribal, ring yu khasi nginut ngimnut ban keli jingkeli ya gi nong mikmat jengi. Kata ka pelong ni. Bali ngimnut mar ni ting, bet ni siap ting. Rei ki non tribal kim du ting ban keren sana ban keli ya ke jingsia. Pi ke donbok kan ke BP ka yo ba adal bat nurung ban yo penyang napo ban yo napo not silong not ba kentupang ya kebut yang ki non tribal. Ngatarai lada ya le de kiwi ngam tip ke ban jang. Yo kampun but unota. Basir ke kata ke jing ma. Te kumta na kalyang jangau rang ba. Lai i bala do bala. Ya kane token in wara sa ke jing tali. Hoj hak jing umbriu. Yang kedua jing long priu kebun kilat jing duna. Tang sawut ni don utang le kawang plang. Le lempat plang. Mana don le sak lai pau sopong le titip cil ke banja. Asyuk kora try. Dak kati. Dak kendang lang berkuwi jai benriu di pramarjan. Kembalong kuwi parti ngatala asyuk kora dak kati. Tang pramangir ngim kali te. Sagai pat. Nakata ka kentin kong teling ni yang safrat ingkelan. United we stand, divided we fall.